Gereçletçilerin çoğu var. Mega, Marco. Dá para ter igual. Pode. Está molto meglio se io Sì. Ale, seguiu abaixant. Seguiu abaixant. Vinga! No. Vinga. Ja vol... Dani. No queda't anar a la Comas Parega, diguem que tu serà sensorial. Ja? Ara, Ah, Santa de Rosa. La Marisa, que està al sud. Mira, si ens va treure la tradició francesa. Le reportuar. I sí, s'il vous plaît. No, Suela, quina no. Quin era l'autobús? Aqua Mos Parega, diguem que tu serà... Està gravant ja. S'ha quedat allí, Mestre, saps que me l'havien pegat? M'han donat. Però després... Bajo beso, Mercè. té molta raó. Pégame si vaig Sí, dai. Ah, la camiseta que m'ha en París, el graffiti, no? Jo anava a comprar la mostra. Això és com si fos el pirulí en Madrid.
El pirulí de la TV1. S'obrim una volant. Estava la pujant d'autor. Mira, ja estic. Ah! Filma, mestre. Seran Ja t'ho n'hi ha 2 en 1. 2 en 1. Buen pegamento. Vaig envejant. Mestre, que tindran por. Tinc 15 francs. Tinc 15 francs per comprar-li una cosa al meu germà. Això pareix... Per cavall sí que dona mal. Veus, saps el que pareix? Guapa, mires, que tu moreno, te mes o què? Pareix la V. Mira on estan tots. Ahí, no veus ahí? Comprant ahí. No, estan parats així, mestre? Què passa? Enric, estan així. Et réclamez également les délicieux fours et fruits Tour Eiffel au parfum naturel en vente dans cette salle. Le bon vin de Paris est tout un poème dans notre pays. Il y a le même vin du postillon, c'est le vin de Paris qu'on aime. En toute occasion, il brille dans les verres, chantons et buvons, été comme hiver, vin du postillon, en toutes circonstances, c'est lui. Signore Paris.
igual. Mira que Manu. Está esperando a la princesa. Espera que repetisca que no ho sé. Una mala la troca, no entra el perdit perquè So it just happens to be another one of the records mixed right here in the same building as Radio Lorca, Los Studios, DWP. Mira, en los teulats de mariposa. Hi ha algun lletrero que... A ver, para ser Esta és la... Un poquet d'alt, infinitament plantat. Un poquet d'alt, un pòster que hi ha de tela. Paso infinitament plantat. ¿Lo ves? Una motarra, un tío a la dreta. I així una pancarta rosa que posa fet de plantar. La veus? Lateral, ¿no? El verde está, el bronce está verde, paga humedad. Mira este que lleva el pescado. ¡Todo por la máquina! McDonald's. Estratégicamente colocado. És guardat. El verde. El que tinc lugar. Bueno, ens comenten que esta escalinata que vegeu així, a l'esquerra, si trobeu de l'òpera, era l'entrada reservada per als reis de França, per a la monarquia i l'alta noblea. Com a classe privilegiada, doncs, òbviament no podia entrar per la mateixa part que entrava la burgesia o la gent rica. Pero así la estaba la chismobrón. Pero eso lo tenían escala ni para que se cantara. I ahí fan òpera i tot en sala. I ahí se pot visitar, si no hi ha òpera, se pot visitar. No sé, jo no entrava bé. Com si jo se sabó i se no notava. Una altra oficina, on és el govern.
classe. I per aparentar o ser més que els de més o pujar d'estatus o categoria social, una cosa que distingeix la gent de més alta classe és l'anar a l'òpera, on les entrades són caríssimes i és un símptoma de distinció i de refinament. Val? Anar a l'òpera i a més molt ben vestit, més ben vestit que ningú, d'ahir lo dels abrics, etc, vestuari d'això superluxós, i això és símptoma de poderío. La gent que s'enriqueix en fàbriques, comerços, negocis, etc, que es diu burgesos, i l'alta burgesia és la que acudirà a l'òpera. Ja, no canta. Like the Japanese people, com els japonesos, farem més encara, no baixarem, sinó que la foto és de l'autobús que vull que fem. Que li faig una foto a basurero. Es que está raro. Tenemos a paraigües, el primo. Estaba mirando les columnes y dic, uy, pues... Pues el primo no es la María. La vida. No es capotable. Ahora. Eso que sería... Me has engañado. Com que no? Solo es un mes de más de la pequeña historia. Ostras, mira que se diga. Pues están pegando... Uy, que netecha, le han pegado pero así de abajo. Un despago. Yo me pensaba que el obelisco tenía gran es en Roma. Vicent! Vicent! Explica el Genís, per què no és neoclàssic? No saps. Ya ya l'assemblea Per què no és neoclàssic? Sí. Solo que pensé en ahí. Sí? Es así sí que podría hacer yo una foto, pero les... Ay, mira el puente de Alejandro III. ¿Dónde estás? ¿Cómo no puse Ese de los canales. Ese es el que tienes tú. Lástima que estuviera tan guarro, ¿no? Sí. Podeu mirar l'escriptura jeroglífica o ideogràfica. Són els Tuileries. Jardí de les Tulleries. I això és del Louvre? Darrere. Darrere d'això està el jardí i després està el Louvre. Que Vicent va dir que ni fa il·lusió i diu, pues allí es donem un temps per a comprar, donar una volteta i pues ¿El mapa on està? per a poder... Me parece que se lo va a Vicente este matí que te vais quan estava buscant. El mapa no tens això, no? No, això no és. Estava ahí. Palau de les Tulleries i també el parc o jardí de les Tulleries. Després comentarem alguna coseta al respecte. Això que és Tulleries? Les Tuileries és... Ah, però sí que és bonic. Els museus Però és que per dins han mantingut l'estructura i han fet una cosa que... Lo que és el Louvre és a partir de... I dins està la piràmide, dins del... Ahí dins d'eixa caseta? Sí, mira No, mira la piràmide que la veus? Allò. És la piràmide que és per ella on es baixa i ella te distribueixen per on posa. Eso es para 2 o 3 días ahí. 2 o 3 días ahí. No veus tot, ben vist, no... No, ben vist. És que tot això, bueno, ell va educar a través d'aquestes cosetes. No tenen llibres de... Pero es que a veces que está ben conservat, ese trosset almenys d'ahí està molt ben conservat. Mires pa on mires, veus casetes. Aquí la Samaritana. Dins de la Samaritana hi ha també una pista que és una terrassa. I realment la catedral és passaran i seran, no? Això de... No. No és dir... ¡Eres un hijo de puta! L'Ajuntament de... Vista des de darrere. I la illa la vegeu allà. Esta era la xicoteta d'ahí, no? Esta és la xicoteta d'ahí. Aquella sí que és d'ella. Pato Muix, què passa ara? Va passar a proves del pont. Això No, un meset. ¿Quién es Sitge? Cante.
si cada uno una cosa. No, pero vamos a comprar. Mira la pared pequeñita. Muy modernas que vemos allá arriba en la cara. Pero desde el principio habían guardado dos secciones más chiquitos que tienen 14 metros de diámetro. Es decir, que es enorme. El vidrio ya es muy pesado. Y cada medalloncito está hecho con pedacitos de vidrio reunidos entre ellos con plomo. El plomo también es pesado. Entonces, cada pequeña decoración ya pesada va a estar allá puesta de sostenerse así en equilibrio gracias a una estructura que construyeron en primer lugar, que son los rayos que vemos en metro. Lo que vemos en metro lo hemos encontrado porque no es mecánico ni nada. Es piedra caliza. Dentro de la construcción de todo piedra blanca, construyeron en primer lugar este armazón con formas de rayos que salen de l'inaugurarem després d'abans. Sí, m'ho va dir Ramon. Què diu, mestre? Mireu, sabeu que anem a fer dos grups. Un grup que va entrar al museu per a veure correguent no res, perquè és no res, i l'altre grup que se quedarà o bé fora... Jo me quedo en el grup que no entra dins. O bé fora o bé a comprar ahí o lo que siga. Lo que diga el mestre o els mestres que se queden ells. Vale? Eso es la cultura operària. Per tant, per favor, la gent que va entrar... Digues. Digues. Això la feina Así viene Reis que todo el museu és el palau i aquí està el jardí. Això es veu que és el projecte d'ampliació. Tot el subterrani que van a fer baix, a la part de fora. Recte on anem, això està... Estem ahí, veus? Baix de la piràmide allà. El que se veu que comença a fer-se subterrani. Això és el que està fent. I això és el que hi ha un projecte de fer ahí tot. I aquestes obres que n'hi ha per ahir, has vist l'obra? Seran les obres que se farem per fer la piràmide. Ah, no, o el tros que n'hi ha per ahir ballant. O el tros que va fer-se ara, és això, van a fer tot aquest projecte d'ahir.
que me millor. Quan anem al autobús, veureu la casa de Cristian Girona. El senyor... Un tio que s'ha fet d'hora de Queda Marisa replegar. És Carolina i una Patricia. Vale, me faig una... No. Bueno, així davant de vosaltres el Palau de les Tulleries, actualment Museu de Lugo, a París. Sí, que va. Ni pensar-ho. No tengo... Hay una negrita que se nos atiende. Depende a quién coge, pero normalmente casi todas son... Son amables. Sí, pero... Oye, una vez... Florencio, te necesitamos aquí como conductor para pasar al Arco del Triunfo. No, tú sabes que sí, míralo con no renega. Mira lo que voy a coger aquí. Se m'està anant la veu per només. S'han canviat? Mira, Cel, mira. S'han canviat? Oh, modern. No aguante la cámara. Ara ja pega tot, prou. Si vols apoyarte, t'apoyes, Ah, míralo. Després d'ahir i la gent italiana ixa tan porles i a l'anilla les entrareu quan tornem. No faria falta potser l'habilitació. Si el... Para orientarse, las flechas del indicador les anunciarán la posición de los monumentos citados en el comentario sonoro correspondiente a la vista panorámica que les ofrecen. 本日はご乗船ありがとうございます。バトムイ市にてパリの街と歴史の流れをご遊覧ください。記念物の位置は電光掲示板で矢印にて指示いたします。Our journey will be punctuated by passages under Paris's Mediterranean. Lui giù scendo. Il viaggio sarà ritmato dal passaggio dei ponti. Per primo, il ponte dei San Valini. Vuestro paseo llevará el ritmo de los puentes del Sena. El primero de ellos es el puente de los Inválidos. Mont Alexandre III. In front of you is an example of a bridge adorned with sculptures in stone and bronze dating from 1900. The bridge commemorates the Franco-Russian alliance of this period. Pont Alexandre III. Vor ihm ein Beispiel für die Teilbauweise, in Stein und Bronzeskulpturen im Stil der Jahrhundertwende passiert ist. Il ponte Alessandro VII. Davanti a voi un esempio di struttura metallica finita con sculture in pietra e in bronzo del Novecento. Puente de Alejandro III. Un ejemplo de estructura metálica adornada de esculturas de piedra y bronce estilo 1900. 1900年に建造され、彫刻は石とブロンズで作られています。当時のフランス・ロシア同盟の記念に作られたものです。Starboard, Quai d'Orsay, Palais Bourbon. The Ministry of Foreign Affairs, followed by the Palais Bourbon, seat of the National Assembly, with its classical facade. Between 右に見えますのがオルセー海岸とブルボン宮です。外務省の建物のすぐ後に
会員の置かれているブルボン宮があります。その間にはラッセ宮殿が望めます。アバボー、ラスラコンコード。Bacford, Place de la Concorde. A Babordo, la piazza della Concordia. A Babordo, la piazza della Concordia. 左に見えます。Diese Einrichtung ist die letzte verbliebene, die an zahlreichen Stände öffentlichen Badeanstalten. L'hôtel de Beauharnais, de style égypto-napoléonien, est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abrite en ce quartier ambassades et ministères. To starboard, the Saint-Germain Quarter. The Hotel Steuerbord Stadtviertel Saint-Germain. Das Hotel Beauharnais im ägyptisch-napoleonischen Stil ist der Wohnsitz des deutschen Botschafters. A tribordo, il quartiere Saint-Germain. Palazzo Beauharnais di epoca napoleonica. In questo quartiere sono numerosi palazzi settecenteschi, spesso sede di ambasciate e ministeri. A estribor, el barrio de Saint-Germain, el Palacio de Beauharnais, de estilo egipto-napoleónico, uno de los numerosos palacios del siglo XVIII ocupados en este barrio por embajadas y ministerios. 右に見えますのがサンジェルマン界隈です。18世紀に貴族の屋敷に使われています。À tribord, musée de la Légion d'honneur. C'est l'ancien hôtel de Salm, datant du 18e. dating from the 18th century, where Madame de Staël plotted against Napoleon. Steuerbord, Museum der Erde. Giardino disegnato all'italiana da Caterina De Medici. A favore del Jardín de la Sillería, cartera diseñada a la italiana por Caterina de Medici, a la orilla de un antiguo bosque de robles. 左に見えますのがフィーブリン庭園です。16世紀にカトリーヌ・メディスによってルーブル宮の隣に作られたイタリア様式の庭園です。À tribord, musée d'Orsay. Restauré et protégé des œuvres du 19e siècle, c'est l'Orselia Tribord. To starboard, Orsay Museum, restored in order to house 19th century works of art. Principalmente musée d'Orsay Tribord. Secolo scorso. A estribord, el Museo del Orsay, antigua estación del suroeste restaurada para conmemorar el viaje. 右に見えますのがオルセイ美術館です。かつての絵を19世紀の絵画を集めた美術館として修復したものです。À bâbord, palais du Louvre, fait le XIIIe siècle la forteresse des rois de France. La galerie du Corridor abritait une grande partie des collections utilisées, amassées principalement au cours des conquêtes. Depuis l'évacuation du ministère des Finances, le musée To port, the Louvre Palace, from the 13th century, the fortress of the Kingdom of France. The gallery on the waterfront houses a large part of the museum's collection.
au centre du fleuve, donc Paris, la statue du roi Henri IV, mise à terre au début de la cité. On the east of the island, the Bergalon Garden and restaurant. In 1939, the oldest bridge in town, 1606, the statue of King Henry IV headed towards the religion. Universität. An der Westspitze der Insel die Gartenanlage Jardin-Bergalon und der Platz des Süds. Zusammen mit dem Formel der ältesten Brücke von Paris auf dem Nordwest-Welt werden von der Statue am 21. Jahrhundert der Jubiläumsfilm eingesetzt. La vista del Bergalon e ha dietro la Plaza del 1606 e il ponte più antico di Parigi. La statua è quella di Re Enrico IV che disegna le guerre di religione. Isla de la Cité, al extremo de la isla, el jardín de Bergalán y la plaza. En el centro del puente nuevo del más antiguo de 1606, la estatua del rey Enrique IV que puso término a la guerra. そうです。今の先端にナポレオン艦隊の大会から。¿Qué son modelos? Then now, the traditional university in the days before North became widespread. Statue di Quartier Latin. Vamos a visitar Paralympics. 0 Point International Road. Below ground remains an ancient base of work. Symbol of the Gothic period along with tema del gotico francese. Cattedrale simbolica del gotico, sciarpe, Amiens, Touraine, costruita da Come se non vede i progetti? I progetti che non se non Con questi possiamo andare a vedere 3 froci al ragazzo che vediamo. 4 froci alla ragazza adesso. Fotografati di Poi 2 corpi, il portale fisso, sormontato dalla galleria dei Bridge, and on the hill, the Pantheon. Vuelve con la Journée, en el lugar del antiguo mercado de Nilos, la Facultad de Oficios y el Instituto del Mundo Árabe. Lambert, Lausanne, aux Émirats de Londres. Towards the east and east, a succession of elegant mansions. Lambert of Lausanne with its fine wood pediment. Backport et Saint-Louis. Beachtliche herrschaftliche Stadthäuser, das Hotel Lambert, das Hotel Lausanne. Hotel Lausanne e i suoi mirabili Aber was toda una scienziante, carnavali, nazionale o di biblioteca e la cupola di Sant'Oro. Als Geburtstag del Machen. Verwendet. Als Storia per il piano dell'intesa, quindi cambia la storia di testa, noi abbiamo la realtà. Vogliamo dire la verità. E poi a Sibo, Head Châtelet. I 2 teatri internazionali della La piazza delle professioni, il fotografico arte, costruiti nell'Ottocento. Al Sibo, la piazza
became a prisoner. Marie Antoinette awaited execution here. Within its walls, the Palais de Justice. Backbord, Conciergerie. Diese mittelalterliche Stätte wurde ein Gefängnis. Marie Antoinette wartete hier auf ihren Tod. Nel Häuserblock del Justizpalast. A bordo la Conciergerie, costruita sul palazzo dei primi re, poi adibita a prigione. La regina Maria Antonietta vi attese la morte. In questo insieme è inserito il palazzo di giustizia. A favor la Conciergería, edificada sobre el palacio de los primeros reyes, convertida en prisión. Allí espera la muerte la reina María Antonieta. Dentro, el palacio de justicia. 左にコンシェルジュリーが見えます。 Ja, bedacht Der keltische Stamm der Parisii hat der Stadt ihren Namen verliehen. Ville de la Cité era il punto d'incontro delle strade gallo-romane. Paris. シテ島です。パリ発祥の地です。ケルト人の中のパルジ族にちなんでパリという名前が付けられました。 Tulorini-Palast. Hinter dem Pavillon de Flore lag einstmals der Tulorini-Palast. A tribordo del palazzo delle Signorie, oggi scomparso, resta il padiglione di Flora. A escribor el Palacio de las Sillerías. Tras el pabellón de Flora se encontraba el Palacio de las Sillerías. 右にチーリヒ宮殿跡が見えます。フローリアンから押されています。 Ahí lo preguntaron. Gemeinsam mit dem Petit Palais gehörte es zudem für die Weltausstellung im Jahre 1900 errichtete Gebäude. Ferran. Anna, che sei così? Primo mirar la cámara. Ya se va, así tiene que parar, ¿no? La cuina per fer el mitjà. Vale la pena che faccia quante cose igual che esto. La Torre Eiffel, dal nome dell'ingegnere che la concepì. La sua struttura metallica, mirabilmente illuminata, fin dalla Prima Guerra Mondiale, servì da antenne emittenti. A favor la Torre Eiffel, del nombre del ingeniero que la proyectó, estructura metálica perfectamente iluminada, transformada en emisora desde la guerra del 14. 左にエッフェル塔が見えます。魏志エッフェルの名にちなんだこの塔は1900年 Chaillot Palace, rebuilt for the 1937 exposition, houses the museums of mankind, navy, French monuments and cinema. A tribordo, il quartiere. El palacio registrado para la exposición de 1937 alberga el Museo del Hombre, el de la Marina, el de los Monumentos Franceses y el Museo del Cine. 右に大洋地区が見えます。8つの博物館の丘と呼ばれたこともあります。最洋級は1900 All metallic structure serves the elevated metro. Brücke Pont de Birakem. Diese doppelte Metallkonstruktion trägt das Viadukt der oberirdischen Metro. Sie wurde nach der heldenhaften Schlacht von 1942 benannt. Il Ponte Birakem. La sua doppia struttura metallica sorregge il viadotto della metropolitana. El puente Birakem, su doble estructura metálica sostiene un viaducto aéreo del metro de París. Debe su nombre a un acontecimiento de メトロが走っています。名前の由来は1942年の戦場地跡から来ています。Navelle undergoing renovation. Backbord Front de Seine. Dieses ehemalige
ehemalige Fabrikenviertel wird momentan renoviert. À tribord, dominée d'une tour inaccessible, la circulaire maison de la radio. To starboard, dominated by its inaccessible tower, die Maison de la Radio. Steuerbord, das von einem Turm in der Mitte The poet Apollinaire. Freiheitsstatue. Die Freiheitsstatue des Bildhauers Bartholdi ist eine verkleinerte Nachbildung der Statue im Hafen von New York. Sie schaut auf die Mirabeau-Brücke, die den Dichter Apollinaire inspirierte. La Statua della Libertà. All'estremità occidentale del Viale dei Cigni che stiamo costeggiando, la Statua della Libertà, copia ridotta di quella di New York. È rivolta verso il ponte Mirabeau, que inspiró el poeta Apollinaire. Al extremo oeste de la Alameda de los Cisnes, que ahora rodeamos, vemos la Estatua de la Libertad de Bartholdi, copia reducida de aquella que se encuentra en el puerto de Nueva York y que mira hacia el puente Mirabeau que inspirara al poeta Apollinaire. Mestre, sóc on pega la volta. Ya está bien, Rick, ya está bien. Ey, va, que te filmando, Ay, que estás ya This is Podem pegar un pollo. Regarde. Une bouteille. Là, il est là. Van de kopjes zo daarop. Beetje Feestje. Així dalt anem 70 persones, a 1.000 pessetes, 70.000 pessetes. No hi ha que acabar-se molt per fer números. A menos de que lo vayamos a pagar. ¿Ahí cuántos coches hablan? Madre de Dios. Mestre, no mos donaran un plànol per...
Que feu una foto. Feu-la però no perdeu el grup. Очень часто тут все эти Bueno, res, que us anem a donar una targeteta que és el ticket d'entrada. Demana-li a Marisa al carrer. Ladies and gentlemen, boys and girls, for our senior citizen and his birthday, God is happy to present to you all his singing What Great! Corre. Va, Enrique. Yo pensé pujar en la... María, va, cosas de ahí. ¿Esta no va de Robinson?
Suso, quins programes has de dir? Es Martínez. Espereu-se que aquí Pilar està verde. Alta, espere. Està a la dreta, però tindré que vinc a la dreta, si se queda a l'esquerra. Ja teniu totes teniu el vostre plano? Espereu! No ves caminant, ves? Mestre, que ha pujat algo, ha pujat el barco minero. Ha pujat el barco. ¿Qué? Estic així, Jesús! Mira, alrededor del carro. Ara puc tancar, segura. Disculpa.
Mira que temporada yo. C'est le restaurant, c'est un restaurant. ¿Tú? No, carisma. Así pues.
Par ici la sortie, vous savez, it's this way, Veniu a veure mentre preguntem. Sí, sí, sí.
magique sur le mur. Ainsi déguisé, le tour est joué. Sommeil de mort. Délicieuse pomme. Prenez cette pomme, mon petit. Imbécile. M'espere i així no de pegar la farda. Esta la voiture. Paco. Pero este trastillo No se pareu, por favor, María de Mano. Capitaine Olivier! Yay! Venen rient-se. Venen rient-se, però de la collona que han passat, no creus tu que arriben de... És que és llarga, no? Jo també. Jo no, agarreu-se de mi tots. Ai, ai, ai.
¡Ay, qué tope! ¡Ay, madre! Cueillir les fruits jusqu'à l'arrêt complet et attendre le 10 de décembre. No vais seu! No vais seu! Perquè la gent està de la pizza ja. No pots fumar així. Vaig a acabar-te el cul. Ala. Un primer plano, mira, ahora sí riuen, ara. Ahora sí riuen. Chuma, ça fait pas peur du tout. Ah, Nino, il en manque. Nino, il en manque. Truc de bagnole. Oh oui. Attention, attention. Ouais, mais à Chelsea, on est vachement content. A mí tampoco, pero cuando yo tengo de pizza... ont produit des adorables divorces dans leur charmant village tribal. Une visite inoubliable, pleine de joie et d'amusement pour vous et votre famille. Rendez-vous sur l'Andorre Express, une autre exclusivité Star Plus, vol non-stop décolle toutes les 5 minutes. Ya vale la taja. Tu veux vraiment manger ce week-end? Se podien baixar 14 pizzas. Que el parque es gran, pero tampoco tanto, La escuela més gran. Que la moto hi ha molt torteresa. Sí, sí, és que lo había visto de esta manera. Ese sí se gana joder. Así no te... Aquí estás millor acompanyat, vols dir? Fica-la ara, ara. Fica-la ara. El país de l'escola. Allà és on el van demanar. La separada de la Ja, ja que estem ja.
Allà dins també n'hi ha gent, eh? A veure si fem una comptabilitat. Vaig a filmar el final. A veure si fem una I comptabilitat. ara ja s'hora. No, i dins de vídeo tot esto està bé. S'acabem de la canxa. Més paga l'últim, sí, però amb la calor. Aparta't, Bernat, aparta't.